Ibihe byiza nshuti bakunzi ba YouTube channel yacu Ivan Diaz 250, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye by'aho muherereye mukomeza kwirinda icyorezo cya coronavirus, ngo mukaraba intoki neza n'amazi meza n'isabune, ariko murushaho gukoresha n'imiti yabugenewe ariyo hand sanitizer ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye bisabwa kugira ngo nyaboneka mukomeze kwirinda kino cyorezo. Ngo n'amakuru mashya atugezeho kuri kino cyorezo cya COVID-19, ngiye guhita nkugezaho impamvu ntago nari nsanzwe ngutegura cyangwa se ntago nari nsanzwe nkugezaho update cyangwa se mubwira amakuru abagezweho ku cyorezo cya coronavirus, umenye aho bigeze, umenye ukuntu hirya no hino ku isi n'ubundi babyifashe. Nagira ngo nkubwire ukuntu muri kano kanya imibare nk'uko imaze gushyirwa ahagaragara na Minisiteri y'Ubuzima igaragaje yuko nibwo bwa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda umubare w'abantu banduye icyorezo cya coronavirus ubaye munini kurenza ibindi bihe byose byabayeho. Ku munsi umwe abantu 59 nibo baje kuba bandura kino cyorezo cya coronavirus. Ngira ngo byaherukaga mu minsi yashize nibwo higeze kugaragara undi mubare munini w'abantu nabango banduye kino cyorezo cya coronavirus, abantu barenga 40 nabwo baje kuba bandura icyorezo cya coronavirus, nabo bakagaragara umunsi umwe nanone. Ariko navuga ngo icyo gihe bari abantu 41, kuri uyu munsi hagaragara abantu 59 nabango nibo baje kuba bagaragara kuri uyu munsi. Mu kanya gato gashize rwose nibwo baje kuba batangaza abantu bashya banduye icyorezo cya coronavirus. Muri abo bantu 59 bakaba bavuye mu bipimo by'abantu 2287 nibo bapimwe kuri uyu munsi, bitandukanye no ku munsi w'ejo, aho ku munsi w'ejo hashize bari bapimye ibihumbi byibuze 3252. Ubwo urumva yuko hagabanutseho igihumbi cyonyine, ariko yenda ku munsi w'ejo hagaragayemo abantu 26. Abarwayi bashya rero nahoze mbona bagaragaye kuri uyu munsi nk'uko Minisiteri y'Ubuzima hano mu gihugu cy'u Rwanda yagendaga ibitangaza, nuko aba barwayi bashya bagaragaye n'ubundi bagaragaye mu karere ka Kirehe, ubwo harimo 33, hakaba harimo 12 bagaragaye i Rusizi, ndetse n'abarwayi 7 bagaragaye mu mujyi wa Kigali, tutibagiwe n'abarwayi 4 bagaragaye mu karere ka Nyamasheke. Hari n'abandi kandi ngo abarwayi bagera kuri 3 bavuye hariya i Rubavu, nk'uko rero ndi kugenda mbibona ku itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima. Nyaboneka nabango kino cyorezo kimaje gufata indi ntera ikomeye cyane, ariko nabango ku munsi w'ejo nibwo hari abarwayi bashya n'ubundi baje kubagaragara i Rusizi muri babandi nakubwiye 26, harimo n'abagaragaye Rusumo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Harimo kandi n'abandi navango bagiye bapimwa mu bindi bice bitandukanye, nabwo bagiye bagaragara ahantu henshi hatandukanye. Kuri uyu munsi rero navango nibwo bwa mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda hagaragaye kese nshya zifite abantu benshi bamaze kwandura kino cyorezo, abantu bagaragaye ku munsi umwe abantu 59. Byibuze rero hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu 777 nibo navango abantu bamaze kuba bandura icyorezo cya coronavirus hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo urebye rero urareba ugasanga byibuze ibihumbi 370 nibo bantu bamaze kuba bakira, ariko kuri uyu munsi enda hakiza abantu 11. Ariko navango abakirwaye ufashe bari abantu barwaye ugakuramo abakize, ubona yuko abakirwaye hano mu gihugu cy'u Rwanda bagera kuri 415 n'ubundi bamaze kuba barwara kino cyorezo cya coronavirus. Ngaye nguko rero navango aya niyo makuru akomeye kandi nabango amakuru ababaje nyaboneka, kubera ko ntabwo ari amakuru ashimishije kubona ino mibare iri kugenda yongera no mu gihugu cy'u Rwanda iyo abantu bakomeza kugenda barwara icyorezo cya coronavirus. Ni ibintu bihangayikishije, mukomeze gufata ingamba zikomeye cyane mwirinda, ntaba ari wowe ntaba ari njyewe ukwanduza icyorezo cya coronavirus, aba ari wa mbere ufata iya mbere mu kugenda ugikumira, unirinda n'ubundi muri rusange kugira ngo ubashe gukikumira no kugihashya, kubera yuko navango gikomeje kugenda gifata indi ntera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngaye nguko rero kora subscribe for more updating news zigeze zibasha kugenda zikugeraho n'ubundi muri rusange 5 kuri 5. Iyi ni ya channel yanyu Ivan Diaz 250, ibikugezaho byinshi bitandukanye n'ubundi biba bigenda bivuga mu bice bitandukanye tuba twagiye tugutegurira. Ntukajye ujya kure yacu kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye tuba twagiye tugutegurira umunsi ku wundi.